Hello and welcome to La Liga. So without further ado, we're off to the stadium. Your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Eta aurreko bi partiduak irabazita ikusko dira hirugarren irabaziko aurrera hasiera batean Kordoba aurkari zaila aurkari horrelako galdu izan dugula eta ero zaila irabazizio dira, beraz kontzi Liverpool. Now the game has started. Committed himself here. There wasn't much cover, but he got the ball, the defender, in the wide position. Well, this attack got a bit of menace to it. Es. Ari que la veía, está ahí, ¿sabes? La que la veía se corre. Pero la chica es mal. The cross is in. The defender dealing with the cross. Across. Defender Charlie really putting his body on the line to stop the cross. Attacking well here. Really well done. Good defending. Hanya Boris Velari pasatu Pareta Enes. Hanya defensa Working hard to stay in possession. Stop the attack now. Atención, el propietario del monovolumen rojo con matrícula 4778 He's gone too early. He's offside. Orduan onlinean atatzen dut ze jendeak beti kubritzen du, ez? Zer eskipazio hori. Pasau belari, eta ez da urrutu hona. Charlie. Here's the cross. Arkoet. Ofensiba, etxean gauden ez da, partida bat. The defender's ball. Zain naukan ateratzeko. Lortu dugutzen ez banda pasatea. Ei! Pasatu naiz. Turnover of possession here.
avrei flippato. Inicjatywy ja jedynca Misonda Salcydia ma pan minima Venturis. Ratyfikacja nakazał Churia Wilson. There's the ball in. Uci, wróca data. Be a throw. Wonderful interception. Szalony pasażer. Let's play it wide now. He's being challenged now. This is the chance. Saved it. Ora adesso quella che fa Rezzana in And that's a corner. Joder. Ay, se ve su cobertura. That's blown past the keeper before really he could react. Ah, ver esa. Dai, questo descansa. Dana desmarcazione di cuore sono alla fine. Al difensore da Sharply done to restart it here. Really well. That's half-time at 1-0. Decide really which of these two sides is going to pull away. And they're both striving hard to do that. And it's time now for the start of the second half. Pass not completed really. Hace paso en la mea. ¿Dónde? He's got space. And the goalkeeper hits a shot. ¡Ay, mamá, Xavi! No va a fallar tu Guri. Total de Ingrid, pasión aquí. Berrezione della lo pescatore non hanno guardato all'idea. Tapi suruh tinggi. Mata pesawat. Mana bergerak? Epa. Berriz aurrekoan esan izuen saltatzen ziala aktualizazioa eta berriz saltatu dit. Horrengorako beti, azten zaizait, ja? Ai, oain bai. Hori, aktualizazioan programa hori beti azten zait, istea. Grabatzeako, eta gero askotan saltatu ditu. Eta ezagin nola desaktibatu ez izteko, programa hori. Behiratu arte.
agurretxo gutxi dut pasatzen baloia, ez? Zuzko dugu berriz, baina berriz agurretxo iman dieta rematatzeko. Ez dakizatik pasatzen gutxi baloia. Era, alfaiatu indu. Ere Xabiti, ezkerrez, Banakoa, eta horren hogeita mar minutu falta dira. Beraz, hogeita duren bera. Manol. Manol. Ja, se jokalde egiten momentu. Barras fuera. Goes for goal. Ai. Suave. Portero antzate zorrosa. Venga. Well read by the defender to intercept. Ojalá ere galdutzen dizku bakarrik. Eitzati. Agatu mozen parametroa. Real tussle for the ball. Zer egiten da. Behar izan automatikak ina duzu, manual ina duzu, o semi-automatika. Normalen semi-automatika. Zait. Aldatu zait. Dabituko dugu. Oandik zanalez. Aguantatzen dugu. Prenderea jaia izan da, Guztiz. Jokaldia polita zen, baina Xabiti. Después la raro India. Ah, sí. Joder. Vive en contra de la Australia. Se cagaban de con bola. Looked out wide. Good ball to stretch the opposition. Oh, it goes across. Here comes the cross. By the header to clear the ball away. That's an outlet. It's 82 minutes played now. Joder, hermano, se os puede dar el pase aquí. Orada itzaitan, aitzateari paseak esan. Tackle here. Venga. Novela. Coming, cut it out, good work. Venga, guretzat. Horren belea konpizko barro sartu, dena defensa hori pasatu eta ja disparatzen. Lurretik endu dituz, porque ez dela nidea zen dago. Try and get the ball back now. Arba dauka unaz. Attacking here. It's been 90 minutes. Bueno, banakoa, akaso irazten merezimen, azkenean gertura bat zuen. Lehenengo aukera bat esan, protekin garneko arra izan dut. Baina, banako izan da. Eta... Zer ez dugu aldo ez?
Eta espero zuen gustoka izan dela. Behan komentatu zer ikusi zuen eta ale, horren azte. Ale, aio.